SFA میڈیا سیل SFA اسکولنگ ڈپارٹمنٹ ٹیم یا گلشن آباد کی چے غریب و تنگ دستیں کہول یا گندنند کتگ کیا ہاں وطی عرض پا SFA عورتگ کہ میں چکوانینک ببن حنیفہ بنت حنیف و محمد خان دو کسانے زہگند کے آہنی واسطہ چا SFA نہیں مگا پوانک جہاں داخل کنگے حاضرہ جہد کنگ بوگن علی محمد امین کیا تربت ایک پرائیویٹ وانک جائیہ وانگا بودتگ او آئیے پیتے چا بیروزگاری صحابہ علیہ وطی فیس داد نکوتگن علیہ فیس 20,000 بودتگن کہ SFA اداتگن تو علیہ وانک فدا بندادن علیہ مکتہی ماتا SFA منتواری گفتگ بلوچستان چیریٹی رجسٹریشن ریگولیشن اتھارٹی ڈائریکٹر واجہ ڈاکٹر ظریف عیسیٰ زئی اگون یک ٹولی SFA بنجہی فائدے سے پیت بود کر اگوشتگ کہ SFA جوہد پا غریب و بزرگی محلوق کنی وانگو زانگے حاضرہ بیدر ورین آیت ران کنانا گوشتگ کہ BCRA مدام پا SFA کمکہ ساڑی بید SFA گون بلوچ راجہ دستمندی کند کھپا غریب و تنگ دستی چکانی وانینگے حاضرہ گون SFA ہمراداری بکنند تی بہرشت بازن توجیہ لی سازی